Pozdrav djeco! Danas je još jedan utorak za pričoljubce, pa poslušajmo priču i sob se želi zabavljati. Bio jednom jedan sob. Živio je u prirodi, ali se nije ponašao nimalo prirodno. Kada je padala kiša, njegovi bi prijatelji skakali po lokvicama, ali ne iz sobe, previše je mokro. Kad je puhao vjetar, njegovi bi prijatelji puštali zmajeve, ali ne iz sobe, previše puše. Kada je padao snijeg, njegovi bi prijatelji odlazili na skijanje, ali ne iz sobe, prehladno je. Ipak, svako malo, sob je imao osjećaj da nešto propušta. Što bi to moglo biti? Sob je pokušao meditirati. Pretraživao je internet, gledao u kristalnu kuglu, molio se Svevišnjem sobu i promatrao noćno nebo. No baš ništa nije pronašao. Jednog sunčanog dana sobu je nešto palo na pamet. Treba zgrabiti život za rogove ako želi otkriti ono što propušta. Istog je trenutka ugledao jedrilicu koja se ljuljuškala na moru dok joj je jedro lagano podrhtavalo na povjetarcu. To je nadahnulo soba. Pod budnim okom svojih prijatelja sob se otisnuo na more. Ali ono što je počelo kao povjetarac pretvorilo se u snažan vjetar i uskoro postao divlja oluja. Sob se borio s olujom sve dok nije iscrpljen, posustao. Ujutro se sob probudio uplašen i sam na pustom otoku. Inače bi se sob skupčao i zaplakao, no tog je dana duboko udahnuo i primio se posla. Našao je izvor svježe vode, skupio drva za signalnu vatru, izgradio zaklon, popeo se na palmu po kokose, naučio loviti ribu i upoznao kornjaču imenom Utorko. U danima i tjednima koji su slijedili, sob se morao suočiti s mnogim izazovima i često je mislio na svoj dom, ali s Utorkom uz sebe naučio je uživati na otoku. Kada je bilo vruće, išli su plivati. Na dan velikih valova išli su surfati. Kad je bilo hladno, pekli su kokose na vatri. Živjeli su sasvim dobro. A tada, baš kada se sob spremao Utorku natočiti još jedan kokosov večernji smuti, na horizontu se pojavio brod. Njih su dvojica brzo nabacali drva na vatru kako bi ih primijetili s broda. Kad je brod stigao da spasi soba, dva su se prijatelja oprostila, obećavši da će pisati jedan drugome i vidjeti se za praznike. Brod koji je spasio soba taman je započeo dvotjedno putovanje po Karibima. Isprva je sob bio nervozan jer je opet na moru, ali kada je konačno izašao iz svoje kabine, nije mu trebalo dugo da prigrli život na krstarenju. Uživao je po poslasticama na švedskom stolu kad god bi poželio. Igrao je igrice na palubi i cijelu noć kartao. Kad je sob konačno stigao kući, njegovi prijatelji nisu mogli vjerovati svojim očima. Dabar i Medo mislili su da su izgubili svog prijatelja zauvijek. Jako su ga zagrlili za dobrodošlicu. A kada je nekoć plahi sob rekao idemo skakati sa stijena, njegovi su prijatelji skakali od sreće. No sob nije zaboravio svog prijatelja Utorka i poslao mu je pismo. Dragi Utorko, osjećam se kao novi sob. Stalno radim nešto uzbudljivo i zabavno. Jedva čekam praznike. Nedostaješ mi. Jesi li ikada bio u Africi? Volite, tvoj sob. Čiča Miča, gotova je priča. Draga djeco, pretplatite se na naš kanal za još pričica. Slušamo se idući utorak.